Yeah, if you feel like I'm going to mawala tanto wa no foi e tanto te talano antu ai I le sunga le fa ya onga o le tanto au le banu sa mo e pe ona mai ai lana ta longa lona lua e pe ona fa nga solo I le vale o tanto fiti ya matonga ya o se taimio I luma ya pani ya anto ai foi ya manisio au lo ya tono le tam sanga fi fila nga fa tal van tu le riva ngola wo li ya lo shonga mase ma lo le nga lu ma lo le sa io ila wo mai al to sa tamba ya la nga ka ku le mele le lo shonga le rifa ya e kasi le so sa tamba ina ko kasi fo ngi ya ma ko ma lo so fo ma wi la sa tamba Malo se fua, se ma, me se voi le, balu voi la nu alo, fai fa fon mai. Ia, sa voi, o le askoma, o le mere e o le askoma, e alwer kupe, le si kupe sa. ia atono o le na ua masani la ua fionga mase I le tulanga ia e pe o le iei tantou I sa mo ia o le laufofonga fia ma lau mata anta ia ma le tupe aru ia e no wama ni kapa Yeah, first of all, congratulations I le tantou talonga I le whai unga le veiaso da sei ma vai tunei. Yeah, ma no le tau ia ma lo fo I le onu sai. Yeah, e uina fa le tonu le tantou talonga mo mua. Yeah, e tantou amatoma I le tantou talonga le amatonga. I le mai ai o le tantou talonga ma fiti ia mas. O le se tu langa o ani fa le tonu silai le usunga le rinfa ia. Onga masuinga le ana tu ia I le tantou tau whai tu le amatonga. Ia, ma, taifu per fa sili ia, per tu langa ia le tano no ma fiti ia. Te le foi nai vaenga sa, na va vai e foi pulenga ia, e misi foi tu langa e fa le ia, a tu no le, o le talonga le ana e luar ia lo cards, pe o le turning points nga I le kalonga, pe o se mea na tau mwhai ele au e avoid pe tau mwhai fo e wha lei mo talonga tonga. Pa e tele mo le sona na mo ma le talonga fiti, ia. O le ala na whai e fo le suinga le pūlenga o le nisi fo I tama taa. Ia, e mwhai fo nwa vai le pūlenga nisi fo I tama fōu a wale aluaru lumo tatu au. Lele, o lena mai tawina o lena ia anta tu swinga lena ta alo I le vea sona se ima vai tuni oi umi la tawina silai la sunga ia misela ta tu pulenga foi lele awala wala ti da engol ta tu au le ni vunta. Ia, o le tulang lava ia pe o le international test pe o le test level ia. Pe o le fo wiki len nga kaua vai el pulenga. Pe o le mātou tālunga mawhiti ele I maua le mawhai o na maua se clean ball, pe le maua se pole whenga attack el backline. Kasi ele mawhai ele fo wiki o na penetrate le defensive line. Ia le na ia lorsi le suina, mai e tonu ia, tama le o easy, o Ezekiel, ai ono, le na fitu. Ia mai ma le valu e nyoe a Iakopo mapu. Pe o le loose forward le nga wha moe e tam whai o na penetrate le defensive line a tonga. I mwhai o na maua lewa noa e attack le backline. So nga o le tūlanga nga to o lua lava na sui. I le foweti. O tu o le backs. Ia, nga mu mai ia le male o afa molia le enda futpeti. Ia, pe o lisi suinga ai mei a le sio I le wing. Pe o tūlanga na tampai pai le suinga. Ia, wata anunga matonga. Lele, lua se fulu afa mua le tantu talonga ma fitia mas mantua I mana ia le tama whai le tantu au le tantu finga o fiti. Sole, na manta le afa lona lua. Ia pe ia ele I foi lele ia I tantu le tūlanga. O le ase vai ngan silsile ele pulenga I le tantu afa muli le male awa fiti. The second half na mata le kickoff. So we make a mistake on that kickoff. Yeah, umalisi mistake so ko malisi mistake. Alwa ko mali yellow card. Lua yellow card. Wa find ta ona to maua le confident in ben fai ona to we tom fai tamata alo to fo I mai le menen mana o le fai le second half. Pa le wa vai so ma vai ya mo testa ile
style fitness. O le melo le alu o le workout le mau le malosi ia. O na wha la ia le mafofau. So le melo na lua o le discipline. Stay for le discipline. O na tolu ia. Nga stay for le leadership. Peo tūlanga no wawa ai le ina matu au peo. Ia, le na tau whailo e whaale ia wata anunga tonga. La se mai tau ala usunga le fea onga male tantu pulenga. I le tali antu le malo le tunu fo ile le tampo ia le tantu talonga mto. O le ia fai fo singa pano no ele tumu tato balai. Ia. Nga no wawa ai. Ia peo langa ia o le AFC dingia. Ile malu vo i le atunu. Ia, o le te le vo isi mea lo te whaanu longo iai. Pai mau fo ile ia e mau le whaano noa because ile o latu ele o mawar support Mari ile tato e mo fai na fatu buia le tato malai e mau ai fo ile malo si tamata ia au pati ngo ina fo le tato talunga so e pe o mina le na mau singa la te iwa vai ile tumur tato malai o lea sou langona o lea sou sila fia mase o lea se mafuaanga ia wai ile o po malai ia nginga le matangi le feangia i le tembele rek o le fai mai wa kaunga sui lea sui ai o le mea na nei tatau ona tupu fuko maua leo se suinga tono le tantou a mi se lewa le tantou manu samu o tulanga ia se manu ia o lo unga luenga o le te penaina le tatou au Mari tau fai le ia avatu se au malosi ia fai fo ona tatou manu malo a tūlanga fo i tūlanga i tua. Pe i fo i le si vaenga fo i o le iungi ia ai mese fo i le tatou atunu. Ia o tūlanga nga o ngaluenga nga o le tatou iungi ia maritam fai fo i promoting o le tatou tanu. Leli, ia o lea la wa sauni atu nei le tatou au e malanga atu ia pani ia atono le fai unga o le nei ia va yesu wa leli mai a le tatou tamsanga. O yeini si o whamaru alia, ai o yeini si fau e ono avantu tono sui i la tu ia a o ai foi le whamai mo ele tantu a mole talo ngale mai apan. Ia o tebi nei ele o iaisi si o la vere tebi nei, ia o lea fo i disi fo i o tamata alo, toi fo i lato talapu i le APC, ia le lia o Sama Malolo, ia i Angelo de Willa, ia ma Stacey Ili, so le fo e fa wa fo le ITM po le PNC a fo ia New Zealand le alu termine ele o ese si o fa malo lia ke mine o le malo si la vale Neli o lo winga la o le wa sauni ala sunga mal pulenga ia mi se ala mutam fanda wal tantu o tudu e malanga tu mo ya pani ya wa ia le fa wi no le tantu tam sang o le ase mai tau le sunga i le li fa ya o ngai le culture le wa i tono le tantu o le temini o le ase la ngona o tamata alo i le mai ai o tantu ta longa yelu ia o le ai termine o le malo si lava le culture le au ia atonu telefona nei fa fita uri le tupu matua e te fa no social media ia tūlanga le iungi ia o le va o le former players mi ma le iungi te nei pa ele o affecta le performance ale au o le a is le pulenga ia tamfai fo le pulenga e tau fai sosoani tamatalo ia ile manatu ile mafofau ia mesi fo le tin ia mafa nga ai po le ia mamalama tamatalo le purpose. Why are they here? Why are they here to represent the country? Pero tulanga lavana ia o le matua malo si lava te penga no le au o lo le tino ia mal mafofa. O ta ua tala ia fangia i solo le matangi masi. O lea na yai tutonu ia o le tanto au vile le lua fes fulu maltasi. O lea fui sa falia lo vidanga lo tulanga na. O lea la we pale mai nei ile tofi tono le tanto uni la kapi. O lea la so vidanga lo le temi nei fa tu sa tu le temi la le na falia mo mo lo vidanga. Ia atu nui mari fisini
mai fa sili pe o tulanga e ia lava le taimi e tali ai atonu le mau le no ta ta no ai ma Mari, o le tatou iuni tatou mai ale se tupe mari. a e o le tulanga na o ia o le fo i tam fai fo le iuni isi fo ia wala wae ia mau le seling ia a wala fa ti no i tatou au le ana 20s o le 7s ia me se fo le man samo ia o le tulanga ia e so se iungi lava po se organization. So gotta come down the result. It's the result. Mari. E a fai man malo le au. Ia, e mau ho sponsor lei. Pe o tūlanga nā lo te tam fai e nei taimi. Ia, duas fulu tausanga dua fe basutas. Ia, e tele men lei na mau mai ai. Ia, fo tūlanga e baba ai. Ia, a wā fo e fuata i o mafo fau. Ia, wala le ro lumo le. O le tātou la kapi. Par te minei. Si le fio o leo. E lo isi tu per tātou yung. O le fo e tam fai o le faatino nisi tulaga ua le alualu luma o le manasamo ia o le temini o le ae tamafai le iuni po le asi tupe maua ia auā le faatinoina o galuega manaʻomia Lele. E mawhaila na whaapea se tala masi. E se lau sila ma lo langona i le lua afe sutasi. Ma le lua afe luas fulfa le ue ngalue i nei. E leo le tei mua fole nei ue ngalue i tono le tantu au le mansam. e leo atunu o le tanā tausanga sa o le lei tatou au o le tulaga sa to fitu laolaga Mari. o le tenui e leo o le tatou au le sepulutolu le laolaga e o le tulaga la o le tamafai atu foʻi iā katou kualafai le ua kapi le tausaga fou ia ona mau ai foʻi laisisi se leni tele ia ua tapegaina o le tatou au le ua afe ma le lusu fitu le ua kapi askalia Lele, ma lo fa tai a masi. Leo te pena antu mo ia pani. O ia pani a sola a tau ia pani pi ka ke koko e foi lele ia. E na foi ina i loa ia le champignon lalang. Ia le koe pisa leo se si fa pena. O lan si sila ma le tampe danga leo te pena ia ia leo sunga le foi a onga bal pulenga le tanto au. E fa ato ilan loa ia pani pe ato filo. Ia, lo le te mine re toisi au e o le lei ma ia pani o le tonu le Tier 1 nation. E o le hoi e wawai te wharetulanga ia pani ia. E le alua luna aru ilan, le na whai ina hoi le si, wai aso no te atu nei. So o le au ia pani e matua le leila. Le hoi te pena hoi pulenga ia ma se au wala ia po se game plan le lei. Ia, ma whai e ona e atu whaatino i o ia pani ia. Ia e whai e hoi ona maua le man malo. Lelik malo va tai elik tok longa inal tanto filo inga le soma mai so fina ngal mulmulia mase o lele le vantu le selau tok sanga o le fama tuina ya selau tok sanga o tanto la kapisa mo ya mi se ia le tok tua ia le manu samo le ase langona ya o la fo i se tulanga na ya ia le tok filo ya ya mi si fo i sa fa pele ona tok soli malai fa tasi tok sanga o tona ya tu mi si o tamatuai ya o tamali fo i ma foi la ua to tonu o le tanto li o la vol nei o tamtua i al mansamo Ia, mata mo fira vai aso, le 100 year celebration ale la kapisa mo. Ia, le fo dai nei a former players. Ia, nisi foi uso na tautua, o umi foi tausanga tali i toe vai ai. Ia, o le fio fo ia le maru semo sa titi. Ia, o to vaenga. Ia, o Sam Kaleta, nai favorite players nga ta mata i aso la. Mari. Ia. E o to e maua le avano, ia mesi wale uso leo o ni hanga. O ni hanga matau ia. Matau ia, one of my favorite players, Yaso, ai o mana ia fo iwa. O maua le avano e to e mafuta ai. Ia ma celebrate. Ia ma to e wha manatu teimi Yaso la. Na o mai le yuni, ia. E le ise tupe, ia o le ae le ise tupe. Ora no winga ia fa wo lo so no ai le ai alu le mua le alu le mua tato ba e a langa vole e a wala fai ai e fo tembe ma war siele ia e to e fo ia la tunu e ma war so so ia a wale pe ngai no tato wa
le ma lo fa tang ya Antonio ole abdo mul ya mi yeso fi ngan wa na te sila fia mas ele si lia le ta ina I lo le ta po ya ai po le fu se ta mo foi fia ma se to mai I fe ale ta po ia se foi ya o lo no winga e ono ya ona fa le tonu foi le antu no o le o lo fa fonga mai mo antu le o fionga le vai ngola u ya mai so soundonga muli a wala ta po inga Samoa e le ngata ni New Zealand e fa pe fo ia lo langa to e mi se la to o le antu mo wala no to te felo ya I o ya pani e pe ona sound ni tu ye ya e fo le tai mi mo le toile fa tai mar fa malo I le tato no I tapo inga te talo fo in to molia ia wā whaiwa walum whānau fo I ar tātou au, o lo o ia li nei taimi le man Samoa. Pero tūlanga ia no te talo tua, mana o bier so soani, mana o miele lango lango, ia wā fo I te taum whai fo I walum whānau. Ia pole a, su e se manui ar tātou atunu, ia talo fo I tātou atunu. Ia lava leon sai, ia o le fo I taum whai at fo I tātou walum whānau, ia tu umana malo si atu to e fa tino le talengi ya na o lo fa manuia ya lo fa na vor tatu nu fa tai mo nei no ya o la anta to filongo I pe mase ya ai ave I lo le fa to va ma fonga tamul moli al pulenga al radio Samoa ya mi se vole malu le tunu o lo fa pe na ma fu to mai le ni va ngola u ta una ia man tu fa pe tu ya yo va lo tanto va ta fi to wal ya e manu ya tele la lo fai vai le ngante la to ile e ma la to ile tai ya e mi se la vole sa ya tu mo tanto ta longa to tanto to filo I se te mi mo tai se man so I foi o le sunga le li foi o nga o le tanto au le manu Samoa le fionga ia mase ma Henry Schwalker